ugathikiririo seriously no na tukiugaga ati kiama tikio thure mundu ti kiama ri no muhaka ho emphasize that kugithurwo abunge aige biu Mount Kenya a Jubilee no ko makinye 25 kana 26% ona matana president ni maritagwo indo cikigayo ni maritagwo no ngikorwo baumite twama 20 na rigo au no ho ni insist how no 2007 ati ona twaho ona president Kibaki ahota Raila Odinga undu wa mbere uria mekire bunge ni guthie guthura speaker wao ati mambo decideire to mai na wiki oguo ni wiki na hau neho kuona atiriri ono muthi ungiona waipari ina MPs tegi muno ungiona kinya kanuri gwicira kanu ikoro na MPs ya tano no witanwo hari uguo state house maundu mariririo ri ni metagwo tondu maumite kiama kimwe no tungikorwo na kiama 50 gukorwo mbunge kina kiama giake ndakwira gutiri mundu ukamuthikiriria no mangikorwo me kiama-ini kimwe ni maguthikiririo nikio kuona atiriri Jubilee yoka hindi no kwa na thina kuria Senate ri after the handshake ri makota gwita Raila ni akota gwita kiama giake gitagwo ODM na nikio giikarite that long akamahe direction kuria maguthie niguo bilio ya revenue allocation ya hotire kwituka koguo nie no njugi atire no hari ingihoya ni ati no muhaka twi password horo wa gwika ati na Jubilee reke gwire ti kumene we mene central ni kwa ni Jubilee ni gukira na Jubilee ti guru the only thing irenda ni energizewo so that will happen yo na tondu ya tura gicambio haho gu hatari mundu ramiaririria ri ni gukira wakere njugi atiriri tugithuthuria andu aria turathura ri fiu mwana uri areragwe mwana munini akarerwo ni aciari ake na atatawe agathia karua arue kiganda-ini ri aheagwo horo ni athuri gutarwo na nie ndingigorwo haha ndingicotoka ngikwira ati ona ciana ici ciracinire cukuru Alice no gwire undu umwe gwire ciana iria ciraruithirio ni athuri a kiama haha ruthimitu na iratarwo wiki ngima ni athuri ciana ici gutiri umwe wao gikorwo group-ini ya gwikia mechanism ya kurumirira tondu ni aheo mutaratara wa uria mugikuyu ikaraga na maica uria maikaraga ona tukinya hau tukimatara tukamera atiriri we ni uri mwari wa nyukwa mwari wa nyukwa angigea ihu form 2 ri ungiigua ati akauga ni nguigua thoni akerori wake ona mwiritu uri ungi urenda guthi gwika maundu mau niguo agihuri umenye mwari wa nyukwa nake no wekwa atia egutarwo ri ngerorera gera kwene no ekogero waku kana kwanyu ndugu horo wa thuri mwanake wagitonya kia mugithia gwikorwo wirikari na mataro heagwo hau uguo ugathie wagikinya miaka ya gukorwo mwiretu waku ni urendia ri gwetereire muno urikia mwiretu waku ni urendia ri ukoragwo uhoretie wi muhoreria ri mundu ahoragie kate no wakinya rika riria ati ciana ciaku korwo ni ciiritu ni irotete kuhika ana ciaku ni marua na agikore mutumia ri arari kangeiri mwiritu munini ni agetwa na tunini airetu ake makinya kuhika ri agetwa nyakinyua na mitugo yake no muhaka yume kuma haria mitugo ya nyakinyua na ya kangei he mitugo tofauti ona ciaca tofauti kuna maundu macio matiagiri ugikorwo na muniki riu horo uyu raigua wauga atiriri andu aguthi kuria kurumana kuria andu angi mokaga ona raigua wauga atiriri andu aguthi kuria kurumana kuria andu angi mokaga ona television-ini ri waigua araria na marakara mundu thuritwo araria na kumenereria ria yota kumenya mundu horetie no tahoretie haha TV-ini utegutindoke gweta andu ngina bata na bara ciana aja muthuri ndiagwetha mundu mundu uria arario kona uria horetie ndahoretie ndeke ngwire na ciana citu ro iratwirorera ungikorwo wi wa bara ri ciana ciaku nikicikaga kuongea na bara ungikorwo ingo ciothe no gutishotishaga andu aria angi uri ukumeka marega guthie mwena uyu ri ucira ciana ciaku cineta ciurika teke nguri tondero no nginya turikie na inyuiri ni hindi riu ndirerwo athuri marakiona kuri mamwitaga kiama kuri mamwitaga mburi andu ane nyumukaga kumakunura ni nyumukaga kumanengera mithigi kai mutake marutaga itondu riri aingi ni njiguaga ngaiguaga mwaki wa kona angangania kuna nginya athuri mararathimira
atumia metheki na no wega muthondeke maundu kure mararia thimero agokanga na milioni ngaigire toka cigana ona atumia matiheo metheki mutumia ndangeheo muthingi no irwo mutirima no ndangeheo muthingi no wa agikuyu na gutiri ona mundu athuri agikuyu no mangeheo muthingi na ni akinya kiwango kiigana ona ndauga atiriri andu aitu ugo Alice ne guhoro wa bata muno guthie guthura andu aria maigirirwo rati no githie haria gwikia kura tondu gakorwo ugikia wikiri thamira yaku thamira yaku iyo thamiri conscience yaku ri ukareke gutongorie no ugathura mundu uhana we no umenye mundu ucio miaka ingi 5 maisha maku maukoro makidetermine ni mundu tutigeke toria ukuona atiriri andu makuga atiriri turenda university itu itwarwo ni andu itu maigata mundu guku Eldoret Moi University tondu ti wao mekira andu ao kuma iguru kinyathi mandika andu ao kuma iguru kinyathi miaka ena ndina thira na mwera iraturia maru riu hau ri ona uraigwa ati gwiriuke hari andu 2500 magutigirio wira ri ithe to andu ao riu ri toroje atiriri ena mutongoria uroigire atiriri mugire university yanyu mumatigire mugunda wa 15,000 eno abotigete tucerekejuke kurwe Alice turathi tatugitirihaga ni atuhe ikiro cia hari athuri hari arume hari anake aria mungithura makoro makinyete makinya mana ma hari atumia ta nyumura rugama tuiretu twitu we tondu wina kairetu karia njuwiri kabatie kurora ki hari mutumia wothe urarugama ta mutongoria abatie kurora ki ira hari miario hari mikira maundu niki abatie gukorwa kira ura tugire itho thio kathure mundu wa maheni kana muici ka mundu kana mundu uhana atia kura ire twara mara kwirora na atumia gwari na githungu ni ututhina mbere ugitauraga riu nyambe nguti verse ya Bible yugaga atiriri out of the abundance of the heart the mouth speaketh ate kumorito-ini wa ngoro rekegerie kuga kanwa niguo kanwa kaigaga uria ngoro kanwa karagia ngoro yarikia aci ni andu a February no gacoka ngaiga atiri thiini wa andu othe na niguo ndiriga ino uramenya gutiri andu moi maundu ngwire umuthi wa ihura ta andu amatuthuraga andu amatuthuraga gutiri undu matoi tono no akuhende to cia mundu ucangae ndimenyaga riu ni kira tukumera na tucio mamenya ni mateithagia wakiriniga point imwe njega muno ati no nginya ona magithuraga ri na nikio raigwa turathikiriria ground tutirathikiriria ground ni undu wa kindu kingi magikana iganenie kana maigene njoroge ni magacoka ground kira gatuma thiruke ni magacoka makwire riu kingire kia magiki na kuigira ciama tiuru uguo twero ni undu wa bargaining power uguo njoroge no tondu wari mbungeri tuturathi tugitirihaga ri andu no mahuthie muno muthuri ta Raila Odinga no ona tari thirikari-ini ri nyonaga ta twika relevant ni group ino okaga nayo no tugereka cira kau na group ino yake ri tau ni nyonaga morning shows ugithie Citizen ugithie NTV na KTN andu amatiaga handu na hamwe ikoragwo jeshi okorwo muthi tingani ugukorwo eho ni ngani ugukorwo akiarticulate oko tingani ceceni ciothe makorwo masi spreadete out kiroko na muthikiriria ni ndagutuma kaundu muthenya wa muthi ona rucio na rucio rungi ndendo koya remote yaku ume KBC uigire Citizen uigire KTN uigire NTV ukore othe makirugamirira no ni gucoka njarie kindu kimwe nderirwo ni murata wakwa na ni woman rep akuria Githumo na ni murata wakwa witagwo Rosa aje unajua tukikunywa chai saide tunataka bunge ni hari handu manyua chai mundu riu ukoima na kamusemo ni akenda guthie wiragwo ni andu angi atiri wewe unaenda nyumbani na Alising'ang'a alipeleka ma minister eno igwa kwa president ria ndari gitini president yokire thika maita maigana matano munini wake okire anga 10 ministers ayo thia Uhuru nie gutiaga wiki gwire wa ihura gutiaga wiki ndina minister either ndina Macharia ndina Sisiri Kariuki ndina Matiang'i they were always there
Akikwenda kwira no ni kiora kengwire na guo gwika wega tenda mema enda zako nie ndiretio thika kiview sasa niki tondu mundu ni mune ikaraga thia kaiga asa turenda muheshi witu ti undu wa kindu kingi tondu onake mundu no onaga na nikio njugaga ati kosa si kosa kosa ni kurudia kosa na niko ndiga atiriri ukana ona andu acio mokite kunjitia na riu utiga kuga ati andu matietagio nie ni ngoretwo nginya gwako na ngatumiro nginya my own dad kwiroru hindi ya gucoka ni ndaikara muno ni kendo cio mata marandu makore ni magugutuma ni mati makwandikira message ni makwandikira message na ukona atiri na ringi ona ni mari kwandikira makwira ni thikiriirie ground muno riu hindi ya kuga ni yakinya na nigo ndenda gukwira bathe ukauga ri ehe rwakiuga ni ugwite kiwatho irauga ubati kugira ha ni itakire giteini me I can declare any time andu amandikitwo ni thirikari nio makandikira wairi February riu mundu tani ri ndire thirikari ni no kiama ni kiri uria kiugite uhoro wigi 6 months ugakorwo you belong to a party so ngaiga tiriri wega wa mundu gitiriha wega wa mundu waihura ni yaragiriria uria nigetha tuke mentoring of other people kuria mundu gwita njoro gia koragwo ari kuria bunge ya county heire turia twa koragwo nao kuria getha ite na niona ndagwa they are nominated bugini account na ni ire tuega muno na ni magithi na mbere na vision yakwa ona ndenda gukwira kuria mona basari ni matwaragira ora ndaheaga andu nikio mentoring is very good ora ndaheaga andu basari ire cia makinyira moya magatwarirwo andu aria to ni mamenyaga andu aria tuteithagia na andu tuteithagia mundu ria toto need kana orphans kana kindu no matwaragira tondu ni monire leadership yakwa magituika nominated aria angi magithi county ni magituika ma directors ko na ndakegwira waihura wega wa mundu kaigagwo rimwe na rimwe warega kugira ukeyugira kundu kuri ona ndagwa waihura thika niyo yandikite andu ingi muno county ya Kiambu na mundu witagwo muthuri wi haha no attest to that tondu ndasukumire ngisukuma ngitiga ati thika ona itari kuni ikara uria ndendaga acha niyo MC ingi atiriri tugitiri hatondero no kinya to hari andu aria meguthura kuria utindaga MCA tondu hau neho base maroreke tugithie kwa njira nguhe muno na anga andu matina nyotoka no ngumwita oringi tuthie na mbere riu na tugoka kiria kia haria rugongo kiu tuti turaria kia haria kia na mbere tutiatigia nikio ithano ngunya tatu athuthuania kia MCA tuthure mundu hana atia tugitire tukirikia tukuga ati gite kia MCA to nikio njikarire ndikioi na ndigakirugama kio ringi tuthure mundu ukuhota kurora mbeca cia county na mbeca icio ni billions na mundu ungiota kurugama mbere ya governor etie project amitetere acide MCA acio angi na yuke ategutuika psychophant atari psychophant ona gutetera project kwa muhano ni MCA wa mbere kana mutongoria wa mbere ruiru yothe gutetera na kurehe thoko ya milioni 400 ya de wika na ndi ngire MCA wa mbere gwikira rami kwa gitambaya kuma riria thio yombirwo na ndaruga mambere wa governor no gagutonya ndoria takena marima kana gathondekwo wiro atire andu ena marima tauni yothe kuma ha defty kwa batoko kau kwa thondekirwo guothe nginya prison agadieregete ni oterega ruiro no gwenda kuga atire ni mwana nguheanaga ote kurugama mbere ya minister togo twerwo ni mweshimiwa CC na CS tondu MP na MCA ni kindu kimwe uthie kwi minister office one o ni mundu oka amuthikiririe na mwirire na neke ugu ekwendaga to no uthie office ya mundu akwire ni tukorora horo okay atiriri nderwo nuthia ndagika kiugo kia mwisho turore na ungeithirie mundu gwitwo Njoki wacoka kuria murembo na kazi ni ngumugeithia muno ni aruta wira mwega muno no ndiraigua ngumo yake no irakinya guku matura-ini ma guku na muri kugweta muno anga murembo na igatuma andu mambe kuinaina na gukagia thayu na Kuru county kaundu kamwe kwenda kuga ndari uhoro wa athuri ona atumia ona ori ni mari mitugo iyo ndakwira na ugathurwo atumia aria makinyanirite mutumia ngaku kedute atumia gatha na kuri angi metagwo nyagacu na ngaku ti nyakanga ngaku ne hari wa kinya wa yugwa ati he mutumia uthuritwo kaunti ya Naikuru ukaigua agicokeria kana akiruma
munene wa bururi ri niwe cio metagwo Nyagacu niwe wakoragwo mutumia utari mukinyaniru na ena matugo miungi wakiri Njenga Mwangi aruga Jubilee no nginya icoke na ati no nginya gikuyu-ini gukorwo kwina kiama kimwe niguo muhote guthikagiririo. Afilipi 4:13 irauga nihotaga gwika maundu mothe na undu wake uria uheaga hinya. Kio kia Mwathani Afilipi 4:13 nihotaga gwika maundu mothe na undu wake uria uheaga hinya. Mwena uria ungi studio A Wangeci wa Muriuki niwe weho. Wangeci wa Muriuki methane yaku ututware thiini wa mohoro. Na ndĩrenda twambĩrĩrie mwena wa Naikuru kũrĩa arutani a University wa Egerton nĩmaigire mĩro yao othe na kwambĩrĩria mũgomo wa kĩrĩa marauga nĩ kũrengwo mũcara gũtarĩ na gĩtũmi kĩiganu, na rĩu marenda ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũmatarĩrie gĩtũmi gĩa gĩko gĩkĩ kana mathiĩ na mbere na mũgomo. Nĩ wega tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro kuma mwena ũcio wa Naikuru, Evans Asiba. Evans. Na Mwangeshi, uliosema ni hakika kwamba tulipo ni katika chuo kikuu cha Egerton ambapo wafanyikazi wa hapa wakiwemo wahadhiri wa chuo hiki wameshiriki mgomo leo, ikiwa siku yao kwanza tu. Ni baada niseme kwamba wiki jana siku ya Ijumaa walikuwa na hiyo, niseme tu kwamba wakizungumza na habari wakipatiana makataa siku 2 matakwa yao tekelezwe, lakini kufikia sasa wanavyosema ni kwamba bado lolote halijafanikiwa. Lakini moja kwa moja acha nizungumze na yule ambaye ni mmoja wa viongozi wao aweze kutuambia pengine tu, ukianza kwa kujitaja, pengine utuambie mambo yenu ni yepi na vipi mtakavyokuwa mkipendesha huu mgomo wenu, na pengine mambo ambayo mnapangia kuhusiana na swala hili nzima. Ritwa yakwa njitagwo Mwaniki Wangari, ni niĩ mwenyegiti wa kiama kia arutani a University Egerton. No haha tu nyitanite ithuothe, tukoragwo twi union ithatu na tu ithuothe tondu wa mishara itu iria tutaraheo na nĩ tũĩ thirikari nĩ rekereirie, na nginya maundu maria twandikanĩire na university tumitaga return to work formula ni acokete akamĩhĩngĩca, agacoka agatucinũra na gũtwĩra atĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkena nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩnini aratũrĩha, na nĩkĩo tũrakarĩte. Mĩbango ĩrĩa twĩnayo haha nĩ kwaga kũruta wĩra na nginya rĩrĩa arĩigua mabatara maitũ nigetha oke atwaririe atwire uria tũgũthiĩ na mbere. Na pengine tu tuseme kwa mambo haya yamekuwa kwa muda gani mkikuwa mkitaja mkiita kile, useme kwamba mkiomba kilicho chenu mkiwa mkiitisha kwa muda gani? Tukoretwo tukirũira haki cia wafanyikazi a Egerton makiria ma mwaka ũmwe rĩu, kuma hĩndĩ ya corona nginya rĩu tutũrĩte hĩndĩ ya corona nĩ twatinirio mĩcara itũ 40%, gĩcunjĩ kĩa 4 gĩa 40 harĩ 100 tũtiarĩhirwo, na nginya ũmũthĩ itirĩ ciarĩhwo. Nĩkĩo tũraigua tũrakarĩte nĩ maũndũ macio. Pengine kama mmeweza kuwa na vikao na wale usimamizi wa chuo hiki ambao kama mmeweza kuwa na mikutano yote, matunda yalikuwa yapi au mambo ilikuwa vipi? Nĩ tũkoretwo na tukicemania na vice chancellor na buto yake ya management, na tũtirĩ twaiguana. Maũndũ marĩa mothe twanaiguana ndarĩ ahota kũmahingia. Pengine tupate sauti nyingine kwa sekunde tu, tuambie, ukianza kwa majina, tuambie mambo vipi katika chuo hiki. Kwa majina ni Kipchumba Ruto, Chairman Egerton University Staff Union. Ningependa kusema kwamba wiki uliopita tuliweza kukabidhi mahitaji yetu kwa mkuu wa chuo hiki, na kutoka siku hiyo hajaweza kutupa majibu yeyote. Sisi tukajiuliza ni kwa nini UMB of Egerton University are failing to respond to the staff needs. Here we need our CBA. We need our CBA, and this CBA we must be given. Our university receives money from government. We are getting 10 million every month, and other funds, what we call AIA, that is supposed to be used to fund CBA. But the university management decided to use these particular monies in a manner that we do not understand. Here we have staff who are not given money. They earned nothing due to the little monies that were disbursed in the name of arrears. We know there are a lot of arrears that will be released by government at later stages. So what we are requesting, Osibo, is that
we want our CBA to be honored. Our members have been taken to CRB because the university deducts their money and they don't take them to the bank. The medical schemes are not honored. We are not accepted by any hospital in this country to be treated. Our children, our families are suffering. Our pension scheme has been completely destroyed by the UMB because they are not releasing funds that are expected to be given to to the pension scheme for the last 4 years. Sisi tunasema kwamba VC na UMB give us our CBA and we go back to class, teach our students and move on as a family known as Egerton University. Basi tu Muriuki, ukinipa kwa sekunde, ukijitaja majina tuambie hali vipi hapa? Mimi naitwa Wayaya Ernest. Mimi ni katibu wa chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu. Sababu yetu ya kukuja hapa ni kwamba tunataka mwajiri atulipe pesa zetu ambazo zinatokana na 2017-2021 CBA. Na hatukuji kujadili swala hilo, tunataka tulipwe. CBA hiyo ilijadiliwa na ilimalizika na Interpublic Universities Councils Consultative Forum. Kwa hivyo huyu jukumu lake ni kulipa CBA hiyo. Hatuwezi kushinda kwenye mikutano tukiuliza CBA ilipwe ambayo serikali na koti ilisema kwamba iende ilipwe. Kwa hivyo swala la kufikiria kwamba tunakuja majadiliano hapa, hatutaki majadiliano. Tunataka wafanyikazi hao walipwe. Wafanyikazi hao wana matatizo mengi bwana. Hata CBA yao iliyopita bwana huyu ameiboronga. Anatoa vifungu ambavyo vilikuwa vimejadiliwa hapo ndani. Sijaona afisa wote wa serikali ambao hana heshima kwa CBA ambayo iliwahi kujadiliwa. Huyu ni mgeni kwetu. Haya basi, mliowasikia watatu hao wanatoa sababu zao za kushiriki mgomo huu. Tuseme tu kwamba tutaweza kutengeneza taarifa hii katika taarifa zetu za hapo baadaye na kumjuza mtazamaji pengine itakapo vipi kutakavyokuwa kumeenda, iwapo watapewa sikio na tuseme tu kwamba usimamizi wa chuo hiki, na iwapo wataelewana ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia kiukaribu kujua ni vipi kutakavyokuwa kumeenda. Kutoka jimbo la Nakuru, kazi kwako Wangeshi Muriuki, mimi ni Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba, na riboti yo nitugukorwo tugikurehera na njira nyandanduku thiini wa mutambuko witu wa Inoro miarho kuma mwena ucio wa Naikuru tuthie Kiambu kuria gikundi gitari gia thirikari kia NAAF nikianjiriria tabarira ya kwariria na gutara ateti eru utetini niguo kumuhariria nditimarano-ini ya kambeni hindi ya ithurano nene na nginya thutha wa ithurano ni thutha wa ateti aria makoragwo matekwiyukia kana kuhotana gukorwo makigumirwo ni mathina matiganite ma miturire riria maga kwiyukia uhotani. Charles Kekuka na riboti ino. Riria muteti arahoranira giturwa o giothe matanya make makoragwo ari ayukie uhotani, no angiaga kuyukia giti kiria araruyagirira kuri magomagirwo ni mathina ma muturire ta thina wa meciria ona kana kwimena. Nitukuhota kumutara, ndukuhota ku make sure ati mundu ucio ni arikava wega thini wa maundu ma muturire wake wa gikawaida, tondu mundu ucio ni murwaru riu hindi yo akoragwo murwaru tondu mundu kuruta ona gutiri wira ungiruta uthi hathara wage go stress niguo, na tondu ni wira andu methaga na wira ucio no amutwara hathara, no nginya tugerie uria mundu ucio kurikava psychologically niguo acokerere muturire wake wa kawaida. Ona ndukimaheaga civic education kindu twenda kwamba gukorwo tukimarorereria kia mbere ni kia makiria maguthie nakio. Wa keri twenda kurora ni kuona ati aspirant aitu ariothe makurugama mari na information iria kinyanirite. Gukiri uguo kuri aria meyumiritie kumahe motaro ma watho na kumahariria kuona to nginyagia o wothe waruirira giti giki akiyukie ni tukumateithia thini wa strategy, kuthondeka strategy yo haria mundu ari. Wa keri tukumateithia gwika analysis, tugerie kuona hihi wo ngirugama na ng'ania rugameri na toko ni andu eme enough no ngihotana. Now I think kitu ya maana sana kwa hii muungano ni finally we have a organization inaelewa mambo ya wenye wanasimama kwa various positions in the country, sababu for a long time this has not happened. After mtu amesimama, it is a lot of work. Trust me, kukampeni hata kiti ya MCA peke yake ni kazi moja ngumu sana.
magitiganiria ngurani yao ya ciama aria maraingira uteti-ini rita ria mbere magikenera mubango uyu na kwendekithia watho guthondekwo niguo guoka ni hindi ya ite cia wamurani aria makoragwo macinditwo kwambagirirwo kuheo mweke wa gutongoria muingi na through the political party ira tuguthii nayo no nginya tungenta into a memorandum of understanding whereby no nginya makaririkana especially number 2 number 3 na number 4 matukomena thina ucio munene muno ona gutukona tutigenda kumatigana nja no twende namba 2 matigatuike akurira thini wa thirikari nigetha tondokoma equip tondu wa election yo giokorwo igioka koguo uria thirikari maroiga ni makoma recognize tutikwenda just the communication of the word of mouth tukwenda kindu kiandikanirwo ati na mangigaturuga tukahota guthikinyona igoti-ini handu-ini ha Inoro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Gatho cia mwanya Charles Gikunga wa Kariuki, na hau niho tugutirihira mohoro maitu kwa ithaa riri. Tucemanie thaa 7 ngikurehera maya na mangi maingi na njira nyandanduku. Ritwa riakwa ni Wangeci wa Muriuki. Gutukana nduri urareha token ciaku kana bills ciaku horera Jazape ni kurumbuitie hihinya *415# na ndurarihio riha na Jazape lipa bills chap chap. Tega sikio, hii ni wale utupatia marhythm, mabeats na flow, wale wa majokes na wale wanajiamini, na kuambia mbogi yote saa hii inaenda kubambika. Hela zako view sasa zimeongezeka na 50%. 50% manze. Unaduaje? Tuma content yako ya nguvu kwa view sasa ya ujijenge. Dial *487#. Uweke content yako *487#. Your creativity ganji yako. Golden Dream Land and Properties Limited irakurehera Matuka Tutu Gardens kwina mae thitima mathukuru na eriganite na murimi okureti ya melon itogoro ogwo we urafatara hakurima we muroboye broti ici ne cia 50 by 100 okederio giri 150 okabu